संजाली साबार मोळबा थाळार दोन नेकेत्रां पोरजोळ्ळी एक बेनावली दुसरे अंजुना पवित्र पोरमोळान फांकाली देव मोगाची वाट कुटुंबा करून फाट देवाच्या मोगाक ती आशेली होय त्या दोनूय नेकेत्रांनी जेजूची उतरां जिवीत भरपूर घोटली तुमचे शिकवणेन आयज वाडत गेला गोंयचे देवोसांव ओजारांनी पिडेत बरे जाले घेवन तुमचे बेसांव ओऱ्या वावराक लागून आयज संवसाराक सोगले गाजताना मागता राखोंक आमकां सोमेस्तांक आनीक सांबाळूंक गोंयचो गांव तुमचे शिकवणेन आयज वाडत गेला गोंयचे देवोसांव ओजारांनी पिडेत बरे जाले घेवन तुमचे बेसांव ओऱ्या वावराक लागून आयज संवसाराक सोगले गाजताना मागता राखोंक आमकां सोमेस्तांक आनीक सांबाळूंक गोंयचो गांव बागीवून जुजे वास आनी बागीवून पादांगनेल आमकां गोंयकारांक एक देणे कित्याक सोगलेंकूच आमकां मेवना पाद्रीपणाचे आपोणी आख्खे जिवीत तांणी देवाक भेटयले जेजूच्या पावलार चलोन फुडें भावार्थ गोड्डोर पेल्याचो मुकूर ताचे शिकवणे पोरमोणे गोंया दोगूय बागीवंतांची आसात जोल्माची गोरां कितले भावार्थी भेट करूंक वेतात मागणी कोत्ता 24 वरां पिलार आनीक सांकवाळी देवोसांव चलता तशींच कितलींच शारां सांताचो तुमकां मान मेळोंक मागता भुरगीं ल्हानां व्हडां गोंया दोगूय बागीवंतांची आसात जोल्माची गोरां कितले भावार्थी भेट करूंक वेतात मागणी कोत्ता 24 वरां पिलार आनीक सांकवाळी देवोसांव चलता तशींच कितलींच शारां सांताचो तुमकां मान मेळोंक मागता भुरगीं ल्हानां व्हडां रेस्ताराचो दीस पिलार जाता मिस ओजारांनी लोक पळय येता बागीवून पादांगनेल तुजे कुडीचो लोक बावाडतान उमावंक येता तशेंच सांकवाळी आनीक श्रीलंका गरीबांची सेवा जाता बागीवून जुजे वास तुज्या बऱ्या वावराक संवसार मान बागयता गोंयचे दोगूय बागीवून सायबा देवाचे कुंवर वेता थंयसर सोगल्या कोणशांनी तुमचे मिलाग्रेचो शिवूर मागोया हात जोडून बाप सायबाताय मागणी आमची मोनान दवर दोगूय बागीवून गोंयच्या पुतांक सायबा सांताचो मान फावो कर गोंयचे दोगूय बागीवून सायबा देवाचे कुंवर वेता थंयसर सोगल्या कोणशांनी तुमचे मिलाग्रेचो शिवूर मागोया हात जोडून बाप सायबाताय मागणी आमची मोनान दवर दोगूय बागीवून गोंयच्या पुतांक सायबा सांताचो मान फावो कर